atanyishuri niyo mubonye yuko inyuma y'amasago yose twacanyemwo ibihuhusi waciyemo baguma babwira kenshi uwo mugore ntazogushikana urumva rero washatse tugumane kugira uco ntwara umugabo iyo nayo kuguharana nayo kuba nakurukanye na se atarayo nuko nazi yuko se yanje ifira hagati ikidasangirwa Clarisse n'umugabo kirazira ko muba mumenyera abantu Hola mavipo ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe mwiriwe nabwakeye bivanye n'amasaha naho muri je nitwa Noraske ntero gatandatu canke Noraske Solution man Ndiko ndaramukanya iyi numu baby wanje madame ramubona izo meta za wazame muri droite muri gauche Tema ndazi bayansa gishitse muri droite Hello Ayi fata Kakani wadushitse ngo hero ma people nibiki Nanje nabitanguye kandi hero n'ukura mu kanya bisanzwe Ngo hero ma people So nko bibona yitwa baby Namukanye kandi mikrofone shire nagira wo nturaheza okay Salut mugowe neza ni Fanny Lavine Ya ni Madame Kezimana ndabaramukije cyane I'm a solution woman ndanezerewe cyane kubera uyu munsi kubera utakombugire prank ariko tugombe tuyigirane basi mugabo sinamanitse ibiganza timu yanje ndimubwiye ngo namanitse ibiganza ngo nifatanije nawo ngo tugire prank umuntu kubera nifatanije nawo sabe nacho sinamanitse ibiganza mwe ni murindire gusa muhumure ya ego meze neza ndakomeye ndashima Imana namwe nize ko meze fresh Mbandanye mvuga ibindi. Okay. Vuga? Nusumanya vuga. Oya nagomye gusa nibaze kisaragi. Nagomye nyene mvuge wo tukombe tugire prank. Shaka. Okay tukombe tugire prank Coco muri série urugo ndibaza benshi mwara mukunze. Fiko twagira gode. Oya tukire kwa Clarisse. Bena ntangoye guhindura. Ntango guhindura Se tugire Rita twoba tu Waya tugirira Clarisse Tari mugara idiot men Rita ni mama Prince ko batamuzi ni mabuja wa Maria reka naco tugirire Coco bana ya Coco muramuzi muri Oya ingora ndifate imagine umvuga wenyine ntabwo je ntabone urashaka kubona nito Oya reka we wampenze Hola people. Nkuko bimeze je nitwa Noraske ntero gatandatu canke Noraske Solution man. Man of God, new creation, son of God. Nkuko bibona no munsi turi muhira mu rugo. Tugomba tugire prank. Tuyigirire Coco Clarisse. Bagiye muri tournage. Ubu ni ma 16 ndaziko ma 17h30 baza kuba baje. So niyo mpamvu bagiye muri tournage babizi ko tuko turakora filime yitwa Urugo rero tugomba tumukorere prank murabibona ibi amadokima mwe munyizere je ndinze mbamwo abari ibintu bikaze murabizi ariko muvyemere yuko umuntu wanyu Team Fanny yamanitse ibiganza no musi ngiye mbona zaramvyura musheri nta prank twotegura kubera ko utayinteguriye wewe sheri nta prank twotegura tutegurane jewe nukuri umfashe emera bazi ko ngashe nawe no igutera nyine turi mu ngaha guhenda ngo tuma tutegurane ugaca wumikwa akufina no ariko kandi uyu munsi twagize tournage yo kurangiza saison ya mbere irarangira today
apana kuri YouTube cyangwa kuri RTNB kuri RTNB tournage Rusika yuno inwiki wangira Frank ngo wanyoye inzoga sanga ibyabyo none twarange n'umunsi wahejeje iki tournage ya saison none nije sinavuze kandi ndarusha ngufata nawe oya reka mbe ndivugira bawe ubwabasi bawe barambona urabe ntabwo bazi so tukuba tutegure prank gira fasta rero turafata kugenda kweri tegura gute ngenzi tegura wewe aje numva aje turamwirukana siko twavuze ko tumwirukana tugomba tumwirukane muri 3 ariko ni prank Clarisse ni prank akina neza aratekanye naki nakosa kiwe vraiment nakosa nje gituma ariwe twayigiriye kwera ariwe azi yuko atakosa afise haba ibyo tuza kumwagiriza muraza kwibona ndaze aradukura mu yogotse so mugumane natwe ariko ndabishobora nafatiye no kuma agorondera ahantu dushira kamera shogize bijya la fois passé nagukoreye wowe nkoresheje telefone sinarose image nashaka kwera we hari hejuru shoshire kwa kajya kamotoka nararose akamoto ngakajya aje bagita jeho kuki ubu gitoro kibuze kajya ndi kumwe n'umudamu bo razive bisaba ko twugara umuryango wo nganda kwereke tuje tuyishira mu kiyo urabona kubera ntibaze kwinjirira ngaha nabafikofiko binji baca inyuma wewe uvuga ngo wakinyuma gute kandi niba abanyihugaye baca bagira gute baca bagenda guca hariya none kamera mukeye ufata neza kwerekana tuyishire basi inyuma y'irido fata ndakwereka fata wewe wapike nje gituma we prank zaba ari ivyatsi nta probleme kazi mazihora zigufata ko atanimwe irahomba nkazigiye weze warumaze imisi ngiriye none bibona ngaho inyuma y'irido byo kandi baje ubona hari kamera yombona yakubona none tegesa ko twicaranye ugize ko turi kumwe twicaranye shirari akumodoka hejuru hari kure ni kure yiki iyi ntuze ya nintoye iyi lens nintoye none bazishira hakumoto reka binjira hariya kuri portail urabona bafite bavuye hariya kuri portail bisabe ko twituza kuba twicaye hajya sivyo twicaye hajya rero kwera aho hose bahabona urabona aho hose bo barahabona baje iyo bataba bahabona twaje kuca dushira he twacha tuyishira aha muri kone ariko umva tuyishize ngaha muri kone ariko ararabine cyayibona cyo gituma dutegeza kwishira he munsi y'ico kiyo ngaha bo havumbura binjiye kwishiyanja barazi yuko jata Frank nigera ndabakiriye umuntu mba ninya ujya kuri Frank ni wewe kwera uvuga mvuga ati mwanya harababa sawa sawa yishiro ndaye mugamba natwe pemi yasigaye ngaha oya cyo twugurura oya gendo ndere tripe muri zya tripe zimwe zagira zimwe zavunagurika kendo zane tripe cyenda kweka tuyishira so my people ndagiye ko ndabakunda ariko kandi mugume mugira like na subscribe hama twuguriye ama page yacu ya Facebook yitwa True Afab page tuguruye na page ya Solution Cup kubera ko twabonye hari abantu baguma batwiyitirira ngo je nitwande atari bo so no munsi rero twaguruye page zacu ya True Afania ya Solution Cup mugende kuri Facebook heshirira bikunyabaye zana yo nyene ntacyo fata nganda kwere yarabaye fata ndavyigirire nimba atavyishoboye hola people wari kuvuga iki ego mba kuno muri page Facebook ya Solution Cup na page Facebook ya 3fa umuntu mbere yo kugira ngo nitutse turavangatiranya ibintu byose au siyo donc
shira inyuma y'irido tugira gute ariko kwera mu ibintu vya prank ni hatari abantu bamwe barabavuga ngo ntituzishaka twazi ngo tuzihe bakaduhana ngo tuzihe abandi ngo turazikumbuye abandi wewe ubona gute tuzihebe cyangwa tuzikora oya ziraryoshe mbabarira ziraryoshe ariko umunsi nagukubise wewe sheri hanga baradugise baradugije ibiganza tugije ibiganza woja gusigura murore pfuma wugurura uwo muryango mugende rero mugire suive cyangwa follow kuri page zacu hariho iyo ya Solution Couple Vanilla Vino Official 3 Norens Kenare hariho n'izaba Krakunda Official Fiko Official bugira Fiko hariko official nta official hariho witwa Alpha Kaguru hariho na Ina Rigera hariho na Rita Comedian we Rita bise page zibiri hariho Rita Comedian na Rita Gakobwa kandi rero no kuri TikTok muze muraba followinga bose tukaba dufise n'abandi benshi bashasha benshi sana dufise abandi bantu benshi bevuga ko ikibazo cyo uvuga gose dufise n'abandi benshi dufise n'abandi benshi bashasha muri 3 fa none barafise amapage nene ko nako ndavuga baze baragira barakurikirana bari abana bashasha sindikunda gufata wowe none ega ndabigishije gufata image ufashe kamera ufashe na micro ufashe byose kandi ndarusha ngire nanje mboneke Ciao, we byatsi. Iyi prank tuzogwa kwapo yica we. Okay, urumva turako turavuga ati nabone mu bashigikire bari abantu bacu baheruka kuza muri 3 fa nabone barasema paje agutere prank aragazo nizokunda barababonye bose ndabafisa ego nuko rero tubanze tugire kati turinde cyangwa ndivugira oya tugire twidepoza ahantu ni ntabyo kugira inyuma y'irido twidepoza rero turindiye turindiye tuze kuraba ukuntu Clarisse yifata wowe wicara he ega ntegeze kwicara mu kubafu kwawe kandi mpaka muri France none mu buzima igihe cyose umugore ntica mu bubamfu bw'umugabo cyangwa urumva nturi umugabo wanje ntunkwege umugabo wawe warose uyundi none ko uvuze ngo si imisi yose wicara mu kubafu warose uyundi abagore muze mwicara mu kubafu kw'abagabo banyu bajya ni kubera sinzi uzi impamvu ubu ni sawa acha tubwire meze neza okay apa ni sawa safi tubibutse ko iyi ari YouTube channel ya Solution Couple niyo YouTube channel ushobora kujyako kugira wumve umerewe neza witwengere kandi wiga muko gutwenga ntuhaburamo ibintu uba uri kuriga ni Solution Couple rero ihari kugira aganyu bebere kamvuge magaze ndire ko banza niba dusoya rero ntibazi kajembe giti katurindire nza kuba ifata gusha nzobikata kubera none ubundi ko bataza kwinjira batadodoye ahubwo kati ingama karindira bakaza hama ndagusha badodoye ndagusha isonde bikata tukombe dukora umuti karakunda nakiri mumva yarazutse wabonye ko nicaye mikrofone nigize nyigira ngo Jane ngoguru uyu muntu cyangwa be mikro tuyishiraho abantu bacha nibayiba eka cyangwa hano hava mbuja hama ikaje ugomba nyine ne prank we ibintu byo wenda ndabitse rimwe ayi we niko umeze nawe bacha bayibona ubonye ari Clarisse tubanza umbwire banza urabire ngahida
Iyo. Banjuru. ngira nza kumara ko nashishwe cyane Ndashishwe kumva shira ahubwo bakunya. Niko bigusa ubwoba. Niko bigize vyiza. sinzi kubesha nka wewe Oye guru. Karibu. Fico. Fresh. Fico. I'm loud. Oui. Fresh. Fresh. Safi kaka. Oui. No. Yo. Oka. Abre misaro. Wowe ngatondo wowe nimwagiye ntaravyuka. Ewe ndakene ari ikiganiro ngomba kugucugira. Yewe utwijije ibindi bikoresho. Apfa warikukiye kweli. Basamburiza kosha. Doko atalonje mbona. Alojinga sakoshi. Azige yuko wataye memoire yarfi. Oya sijewe ni fiko. Happy. Siguro yaita Nuzo iri. Rubitire yo. Ndahwereye. Tunagize saa. Kuvera mu gatondo. Amabuja. Baza neza. Usandarusha mu gatondo saa mbiri. Oh, pole sana. Tunajagenze gose. Ariko afiko ndiko ndababara reka. Shona zose zaheze fiko. Ego, zimwe mu duhazo zo na twajenyeje. Umva rero saison iraheze. Ziraheze pe. Rero kwigana hajya twagiriye. Munsi ni fin. Ayo twakoze na sene yose guhereza pe. Amuga twatatse kwera no munsi. Ukoze n'amazina kwiyetse. Ewe. Hanyuma ko n'amatara twashikaguritse mu minsi yahera. N'umusirira amata yadutse agasuri. Yawe ko two turahetse. Shaka kacu kugumunda. Babwire no. Ngo ndabwiriye nyene ko haje babazane fana. Ko muroshe. Weka nacho tubanze tuvugana. Nkasi. Akomba vuga. Nakuba. Ya ndashimiye ukuntu twakoranye iyi sezo yose umva ko tunaje hede ya sezo ya mbere byagenze neza abantu barakunze urugo ukuntu mwese mwakinye nyene barabikunze ukuntu mwakinye muri rusangi mwaritanze mwaragize iki vraiment byagenze neza ndabashimira mwese ya ariko n'uho byagenze neza hari ikintu kimwe kitagenze neza jewe urugo rwacu ntitwabyishimiye nicyo gituma icyo kintu nyine twifuza kugihana kabisa turifuza kugihana ku buryo uwo muntu azogenda yigisha n'abandi kuko ibyo bintu umaze kubibona ahantu henshi hatandukanye abagira ibintu nka mwene ibyo kandi rero kubona muri twafara ibyo bintu nabo byahashyitse ntitwabyemeye ku neza y'urugo rwanje twese twakoranye neza mvuge direct ariko kuba nicyo ndiko ndavuga kidakenewe ni sawa ariko babwiye twese twakoranye neza kuva mu mfakazi kwanza n'imbere y'umufakazi twahuye muri byinshi kandi byari bimeze neza umwana mwiza nifuza ko tuzogumana gushika n'igenzo sinzi ariko sikugiye
Ana ko kwa gusuzugura afiko. Ndashaka ndiko ndavuka tugenda. Umwe ndiko mvuga ibintu bidakenewe. Abya nibyo batari bamaze kugira abafana batanu bace batangura kwigira ngo ngo nta bya bese tuko tuvuga iby'akazi. Ahubwo reka vuga tuga tutabirije baje. Burije ugaje class n'ukuri. Claritore urabe. Biza. Ndi ko atawusikaramu muhasi. none sinyakubera nakuzije Ndibaza rero nakusezerewe muri twafu. none nakuzije Ese ni biki? Kalise None bigiseli. wari umuntu nizeye cyane kandi nkunda kandi nifuriza yuko utera imbere pema kandi n'ubundi ndabikwifuriza aho uzoja hose uzotera imbere gusa narakunze n'ukuntu wakinye urugo warakinye neza ariko sinakunze ukuntu witwaye inyuma ya filime hariho indera atari nziza werekanye inyuma ya filime yo gushaka kumenya umugabo wanje jewe iradukunda ofete hari abantu benshi iyo mukinanye muri abasheri ishusho cyangwa muri umugore n'umugabo n'inyuma ya filime muco mushaka kubigaragaza rero nagomba ndakubwira yuko ivyo sinoshobora kubisabira ako naho wowe uri kunyinjira iki naho wowe uri kugira iki rero fani jewe iradufani n'ukuntu nzi vraiment ivyo nivyo uri kurambwira ngo jewe umenyera nora fani je narasi namumenye kubera wewe none kubera ko nyene wamumenye kubera kandi numva ntashaka no guharira n'ibintu byinshi wewe waramumenyereye urarenza urabona yuko umenga kubera ko mukinye muri umugore n'umugabo nyine mwoguma muri umugore n'umugabo no mu buzima busanzwe okay n'umugabo w'umuntu mbabarira uyu ndamufata nk'umubosi wanje nico gituma nyine utari gushobora kuvyubahuka muga kuko nawe waravyubahutse urugendo rwiza sinzi yuko bisi ico kubaza ntavyo ukwemera gute nuraguma kutari buhagume ku nguvu ntavyo ukwemera gute ama message urana mu message yamwandikiye no mu byo turyana bonjour bonsoir wafunguye navuga nibiki urana uje tuza urumva uje tugira tunaje no yabaza nze kwambara iki ubwa mbere ho ataraza no haske kutabimubaza none fane bakubaza ni wowe anyandikira ati ejo hariho tunaza cyangwa urumva ibintu by'akazi akabimbwira wowe umenga mpeteko ni wowe kubera ko urumva ari umushinga nahe ni wasigaye akora ku kazi nayo kuba no mubaza ati nambara iki uno munsi tunaje nambara iki kugira amenye ni uca umubaza sawa nico bituma uca umubaza iminsi yose bonjour waraye gute ubishaka kumva ko narenda muriye narenda mugize iki ijoro gize ubishaka kugira arara kurota cyangwa kugira urahindura ivyumviro byo gusa agomba ryame uranje kandi kwikimanda gusabye ke kumbekera jana basaba message abo cyo tuyabereke cyo anyemeza yuko ibyo je message haro nyinshi nabona nkaca mfuta bazi ko kenshi bari ku mashini arigiye kenshi nabona ndabereke basi mundabire mwese basi yuko jewe ntamwandikira gusa nta bintu byinshi kandi ntiwiharirize wiririsha ngaho uzana amosi by'ingona ngaho ngene bimeze nk'uko yabivuze ngaha madame Clarisse afite ibintu byo kumenyerana jewe nabo imenga agomba yego Claire yego kandi birasari birasambura uko notambara arinze bibona madame akanageraho bishika hiyo nuko byamufata yego rita apara message n'amapera arantelefona n'amapera akamutelefona umwe yose waraye neza ijoro no ubishaka Kukimana ibi nivyo uri kuranyishura iyi niyo mubonye yuko inyuma y'amasago yose twacanyemwo ibihuhusi waciyemo baguma babwira kenshi uwo mugore ntazogushikana urumva rero washatse tugumane kugira uco ntwara umugabo ntibikenewe kurira Claire ofete ngene meze Deja arababaye mukoranye igihe kinini cyane umva je dukoranye na vuba
mukoranye igihe kinini none urinze umugira gutyo amugize gute none bamugize gutyo none rita ikosa riri hano oya basi yo kumuhana basi duhanura ariko ubona iyo nayo kuguharana nayo kubona kurukanye na se tarayo nuko nasi yuko se yanje ifira hagati urumva ashaka seri yawe gusa rero yavuze nabi ziko kushora hasi n'umuryango narisigaye ndagufata nk'umuvandimwe wanje nka kanseri wanje ikidasangirwa Clarisse n'umugabo wawe natoye furniture nabyo nokora kirazira ko muba mumenyera abantu umuntu umuburiye muri filime muhurira muri filime nta bindi byo kubandanya inyuma ya filime ngo turabashyira ngo ikinguye iki en fait nawe kwanza wamutelefone nawe n'itsina ryoraho ntabwo ndamwandikiye umugabo wanjye urabizi ko atabesha ntibizi umugabo wanjye ko atabesha ntiyabyemera ibaza nipasi ibyo bihamye ibaza n'ibyo bihamye nimureke gutwenga abashinja n'ikintu yandikiye nibaza n'ibyo bihamya niwe yanyandikira ni blanke bayira yubasha mugamura abantu babi yubasha muri abantu babi ni blanke none kweli kwa mwandikira yatambwira ikintu kari gitumye nani ntazi ko atabesha ndamubona iyo basi mbana namwandikira niyo nayo bakwiye gereza niyo kabiri hari inyuma gereza kuri kamera inyuma yiri hola waruya mutebani waruya urakwiye mu oya ndambwira imani murabe harayo kamera kongererarize no kurera je muri filime ntawe urandi mugana babo oya mutaze maragira ibiti nawe kugira abantu sinemeye kuba gutwara umugabo bararyoshe ariko rero basa n'umutima nuko kuja hamwe no umuntu azaja muri toilette asanga kamera niyo muntu dupayura no kiracho cyari gitanguye ngo kweki ndamwandikira twicaye ngatwe tumeze neza kumbe kamera yacu umuntu winjire mu nzu n'amasugire yari nyuma y'umuryango nagiye muri toilette azenda kurafata kamera ubwo si prank ninjira ndaba abana binjira abanza hari kashe wigeze ubona urigera ubona urwandiko nsora atakashe yatwafata nawe ibyo wowe wobyumvira ko womanza gukora uyu unye wamuhenze ngo yandikira message hasi dore kumandikira sibisanga yo kumenyera sasa yose yo kukwagiriza gutwara umugabo w'abandi urayizi wewe ngo niko ndamumenyera kandi urugo rushasha iyo nandi urugo rushasha cyari gitaye kuri umuryango ruzikurira iyo wihenda ushobora kuriyikarira ubu ni ukuta wabonye vika amasaramu twacanyemo oya hariho yavuze n'icuragira isahezewe iyi plank ni ndayiyumvira n'ukuri nanjye mubyumvira gutumva je muje murabyo mugira yego byo musimdabahaza tugiye kuyumvira nade nzobataninga musi nzogufasha reka ndabikora nzogufasha hola na people wabonye Krakude twamubesheye wabatu amubaza iyo bucari tubona ati twambariki ntari kindi kintu ingo jera mose darakoze kubera bitwegane ariko kuramura ngo murayizi ko umugabo wanje atashaje ndamubona mugabo uri umubeshi brem good
ikibazo nuko abantu bose kabeshe yaciye aguma ameze ko oya gati mwanya imwe impamvu wamenye ko ngo muyabize we wavuga agumana amasirira ugano ibi yakaze gute iyi message z'umugabo umugore radisoma Rusi na cyane ngo ndagume ndabona yabaye serieuse inyuma kuba madame yabaye secrétaire n'umwanditsi w'umunyabanga wiwe nero message murambana ngacavuga yewe nari nakwe kuzuru tubweje n'umutana Jesse nigera ndamwandikira turakwiye gupfukama tugasenga iyo Fani yasenze twaringo ibi bintu aje kwa nino sala yo gusenga ibari me kwa umusole abari kwisoko dore inkumi rero turandikira abagabo abantu apana gutwagwa na feeling zo muri filime mwari ko murakira filime nakataha umenga mu rwego rwo twakundana uko namubaha niko namubaha yo poli bobo gena mufungure ndabona warubaye impact natwe batangiye bakina ega nawe batangiye bakina na filime yizinga inuzenya bibaye jere ukuntu umeze uri kurambesha ikintu atari ico aha urabona sinza kuronka amahoro mu ijoro narumva nabonye ko ari prank ubwo yaba ari plank jewe uri kuranambeshera ijwi ryagiye gugumiza aragira ngo akikabaye hakenda ngo bagiye kubita hasi araje uri kwitigura hasi urahanzwe we krari aswe kubikira yo ndaje ndavuga ko ari bya pre ko atari prank bari kucumubeshe uva mubeshera ungeretse chapeshe yongeretse cyabo ndaje ndavuga ati rero umukobwa wawe byagenze ukuntu amufasha oya twereka izo message yarazivuze aduhinyanyura ngo yarazifuza warije yafuta umva kigura ko arabizi ko je ntigera afuta message yigeze yemera ngo zana oya dusheye yarazifuta yasigatiza akazi hola people nuko rero bigenze iyo prank niyo thank you bye yamufashe kweli gusa ahantu mwari mwashize kamera nigeze mbona ndazanga asha winengese nica mukumbuga ya filime hereriki Egi kija chaba isenye kugakira ngo nuko kwandikira umugabo w'abantu ayo kamera yatanguye amenga ntari kabyumva neza mu nyuma man ibintu bye family hariya ngo mbona kwatake ndagutera amakoro ati rero jewe besere wanje uramuciye uzi gusambura urugo rw'abandi taramara n'umwaka ibanze frema je nayo naherewe mu bigo bye bye dore ko tutasiye tugende bye bye wani mama prince mabcha wanje Maria nasura makakaja muhamari urazingene gatete mari mukangamira kujyora ibiki mukangamira urubigenda gusanga mari mwaje kunca umutima ndakundi jwikama mari agira kudawe mamucha so thank you bye